Whatalo whatu i re. Tātou ai ngana tu me reitai au. Tina. Tu whawhine a me sui tātou whanau pere. Whatalo whatu whoi. Suna whawhine renga. Ia o leo. O a me se whoi tina. Tina mātutua. Ia. A whoi pere vi inga le tua ono le nei mafutanga fia o tātou mau. Le nei whawhuta whatasi o. Mātou whoi a ino o lewa whoi nga le koe mafuta ma isi whoi ka le sia. Mo whoi keimi i o ma le assembly. Ia, o le koe mafuta ma isi ka le sia. Ma isi a uso e tu whawhine kariso. Ia ai, o oli whoi le loto le neitai. Ia o tātou ma whai whoi ona. Mafuta whatasi ma a uso e kariso. Ia, ma whawhoi le vi inga i le tua whatasi. Pespesenga, ia me se foi le sui ina whaatasi le awhionga pa ia le tua. Ia a tonu ia o tausi le fia ia le whaasa moa le netu i tingata le atu. Ia ai, le i o upu masa, ia whai ale lei, le kaumawhai ia ai, kaumawhai pēr ia o se aso se keimi ia o se ki ale whaasa moa ia ai. Ai kaumawhai lava le nge ia. Whangau usila au ngā ile o langa whoi e tusai le ngā ruenga le atua ma molona lava vi inga. First we wanna, I guess, say greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Just wanna, yes, it's a joyous morning. It's been so long since we've been able to fellowship with other brothers and sisters in Christ, and so thank you, Fred, for the opportunity. It's such a joy to be in fellowship with Peachwood Grove Bible Church. I'm part of the online church, so I watch the online services, so I'm kind of still connected to you guys. But yeah, so it's such a joy to. I grew up with Freddie. I think it was this year I only realized that we were about the same age. I thought Freddie was way older, but I think it's Freddie's maturity and in the Lord, I think, is kind of what's stood out and blessed my journey as we've kind of walked together in the assemblies of God, and now continuing on here in our new roles. Ona foi I Otahuhu, ia te au ia whapea ke re anu le walanga, e se walanga e se foi ma kuma wala le tua, foi pele viinga le tua o le nei ava noa. Ia, wala foi nā se o si taimia o kako a kiri ai o kako kakangoa, ia ai tatu o umolua le tua e te tau. Let us pray. Father, we thank you for the blessing it is to gather together in fellowship around your word. And so, Lord, we give you all glory and praise for this day, this time, as we come together. And so we commit it into your hands, Father. Father, we pray that you would bless our study as we read, as we learn, as we understand your truth. We rely on the Holy Spirit to illuminate your truth to us, help us to learn, help us to understand, and help us to apply it to our lives, that we would not only be hearers of your word, but doers. Tamā le langi, mātou whawhoi pere vi inga ia te oe, whawhai, mo le nei aso mātou aulia, le nei avanoa mātou mawhai ana mātou whaisauninga whātasi, a mātou whaitauina, loa whionga pa ia, mātou te whālanga lamo, I le whapupula ina, mai whamālama lama ina mai, I mātou mawhau, o mea monia wala le anganga pa ia le whesosoani siri. Sosoani mai ne ia mātou a tiri ona mātou mālama lama le o whionga pa ia, ma lofina ngā lo mauala. Aua nei whaia mātou na ni tangata whālongo, ni tangata whālongo, whai pere vi inga e atu, nei māsu manava se o le whāwau lau. So whi sukriso, amen. Amen. Okay. Yeah. Yeah, lo, I think, yeah, lo whasa moe le leke, yeah, maro Englisi whai le leke, it's alright, we'll move forward, so,
Era como fai fai tauina ma fai foi ka le upu mo tato ile ngana fa Samoa ia mai se foi le ngana fa peretania e masangi o ai folinga o le au falo a fai mo kau o wilo ia o le foi upu ia ma fa nga ia ai tato la ia tato fa mo mo le tua ia o le tusi foi o le atato vai le nei foi tai ia so me le tusi le ngaluenga lona mata upu suma le tolu. Today's reading and study of his word comes from Acts chapter 13. Acts chapter 13. Our church in Otahuhu has be going through the study of the book of Acts, and so I've been fortunate to keep kind of in touch with Freddie's teachings too, and I know here we'll be going through the book of Hebrews, and so many of it kind of links in well. So I thought, oh yeah, this is something that we can kind of go study through together as the body of Christ. So yeah, au mata foi I runga le Facebook, la unga foi ma upo le tuolo a ina au le tu Freddie. Le tusia e prewia mai se foi le tusi le o ngawenga le suina mato I o tambia e tele au nga tele foi mea e tutusa ile awa wina mai o le neitanga o le Mesia o Yesu Kristo ma le tua ia le la tamo fai ina ia tato vai ai a TV ma awa wina mai foi I think that's another thing that I like watching on Facebook, because Freddie's Samoa is really good, so I try and listen to this Samoa words, and yeah, that's the Samoa word for us. So, social media, yeah. So this is I think the verses that I want to highlight is verses 38 to 39, but I want to take us through a real quick summary of what takes place before that. And this is the time of the Apostle Paul and Barnabas on their first missionary trip. So le autu po fai upu ia te fia whaongaina e whaamawhaina whaileneas o fai upu le tosu ma valu ma le tosu ma iwa. Ai a le I o fai nā fai upu te fia ai mua I isi mea o tia po o whaamawina I fai upu ia le nei matau o le nei teini o anwele malanga missionary mua leo Paulo ma Panapa leo lo feia le malanga missionary mua to lua ia ai wo o foi I se tasi foi pitonu o ina Antioch na o ai foi ma pei ona masani na fai e Paulo ia na alu mua I tangata Utaia na alu mua le sunako ma o ina fo ina mawai e ia le avanoa ina ia tala I ai le tala le lei o tu ina tu foi le avanoa le nei apostolo e tala I ai I lato le tala le lei mana tua le nei sunako e le o se ni tangata faola ina tangata Utaia ia pei ona awa wina e freki ina tengu mawai o tangata ia lo fatali lato Mesia so ele o iloa lato o umana sau o maliu o ti o toi foi le langi le Mesia so o le tangata le o sau e Paulo ma launga ina tu ia lato So here we set the scene for Paul and Barnabas as they go on their first missionary trip, and they arrive to a city that's called Antioch. And Antioch, as was Paul's custom, he always would go to the Jews first. And he always go to the Jews first and preach to them the good news before he went to the Gentiles. Even though he was an apostle to the Gentiles, his custom, his tradition, what he would always do, his habit was to go first to the Jews and then to the Gentiles. So likewise we see here in verses 13 to 15, Paul goes to the synagogue. And here is where the stage is set for Paul, who will get the opportunity to preach the word, to share
the good news to these Jewish believers. They're not even believers, these Jews who are awaiting their Messiah. I know Freddie's already kind of shared around the Messiah, around the Judaism, how they were waiting for this Messiah, and yet the Messiah had already come, had already died, was buried, and rose again and returned back to heaven. And so here we see that. Whaikuna tō skuma tō whamei o tau wā atu Paulo malana au malanga I Pafo, ua o I rātou I Perika, I Pafulia, o tu ua fo'i la ua I Ioane, o toi fo'i o ia Jerusalema. O tu ua fo'i Perika I la ua, o na la o lea I Antioch I Pisidia. O ulu whale I la ua Jesu nako I le aso sa pati, o na nofo I lalo. O uma fo'i o na whaitau I le tula whono, ma Perifeta, o na sawa tu lea e ua pule I le sunako. Nisi ia te la ua. O whapea atu se mai, e uso e a whai ua ia te o lua se upu wha mawhana whana le lu nei. I nā whai mai ia. So lea o tu nā tu lea wanoi a Paulo. Mo sama upu wha mawhana whana. I le au iutaia ia. So here sets the stage for Paul to begin his preaching. And so this is where I want to us to kind of have a look at his sermon. This is his sermon to these Jewish believers. And so here Paul stands up and he addresses them and he begins with the story in Exodus in verse 17 where he talks about how, remember the time when we were in bondage to the Egyptians, when we were suffered persecution, we were slaves to the Egyptian people for so many years. And we cried out to God, and God came and saved us. It was saved us by way of Moses, when Moses came and said, Pharaoh, let my people go. And because of Pharaoh's stubbornness, because of Pharaoh's pride, he said no. And God's judgment fell upon the Egyptian people. They suffered greatly, the 10 plagues that they went through, all the way up to the last plague where the final plague, where we know the story where God had instructed them, told them to put the blood of the lamb on their doorposts and to go and wait in there. And then the angel will therefore come and sweep through the land, and if he finds the blood on the doorposts, he passes over it and goes on to the next thing. Regardless of who's in their house, if he sees the blood of the lamb, he passes over and goes on to the next. No blood of the lamb, the judgment goes through. And so that was Paul's beginning. That despite the pride and stubbornness of this Pharaoh, they went through these 10 plagues, and God by way of Moses, set them free. Matele la unga fo'i a Paulo, mana tua I le temi na lato polonga ina I nā ekopito le loto a Pharaoh le whaalia o le olanga le nei tangata le loto whaamawalunga ia le eia le fia whaamawalaloma ia whaalonga I upo le tua ai wa o ai mala ia to se fulu I lunga le tangata I kopito le mala muli na whamei na sei longa wa whai atu le tua ia vali I tau whai to toe le toto tamai mā moia au vaia ia ono au sopo ia loa le whale na awhi le ese toto ia le sopo ia e alu sao atonu ma whatau nuu le nā mala I le nā whai whale so le nā mala ia na hooi le nate ia ai wa whaasau ina le tua bona tangata. No Israelu whaasau loto. Whaasolo ai le a lato sola whamea le umi lama o na lato ese. Ai wa I le Samuel ola te ifo tua wa ai wa mai Pharaoh. Ia wa toi sui le loto anga mako mowhai oia wa e uinga whapolonga mako. Ia ai e sao loko ama. Le vape le sui o le loto nei tangata ai wa whaasau ina le tua vai lua le Samuel ula o lato ulu whale iai ma wa whaasau ina lato e le tua whapena whai le temi o olo I le maunga Sinai I nā le
ne mena na tuina ile tula fono ia le tua ia le umina aru mose ia wa vave na toli liu I atua ese ia na o mai malato mai na ai ko pizza ia se fai mo matou sina ole sina atua auro e arona vave ona suia nei tangata le masalo le nei tangata le fa longo ma le usitai le muy o nei tangata So we see in Paul's preaching how he begins with the time of Exodus, how they were in bondage and slavery to Egypt, and following once God sets them free, they go, and not long after they leave, they come to the Red Sea and they turn around and Pharaoh's army is right behind them, chasing them, trying to get them back. And right then, they begin to question, you should have just left us in Egypt, we wouldn't be dying here, we would have been free over there and still under slavery, but we would have been alright, still eating. And God provided a way out for them, even though they too themselves were stubborn, even though they lacked faith, even though they were so disobedient and complained so many times, yet God provided a way out for them. He opened the Red Sea, parted the Red Sea for them to escape. They come to Mount Sinai and again they turn back to their false idols in Egypt. When Moses goes up to the mountains to meet with God and, Moses has been gone so long, make another idol that we can worship and find some direction and some purpose, some hope from. Despite their lack of faith and their disobedience and their complaining, yet God continued to provide a way out for them. They continue to plan, we don't have any food, we're hungry. God provided manna for them as they journeyed through the land. We were thirsty and God provided a water out of the brook. Mantua le teimia na aolato whiwai le vaua o fia aia na foina le tua le mana. Whangaina la tau fia inu ia o puna mai le vai ia whainu ina la le nu Israel. Wa o foi le taimi a lato muli atu le lau ele nana fola ele tu moi lato. Ia ai wo masiaki mo mua ai wo sauli poki. Ia fameo le oka se mau ka kia ngaka la le o le malo losia ni ngaka le mafainga kako man malo ia ai le lipoki ka lepo ma Yosua mafai ona kako fai Vai va venga le tua na faia moi tato le vai ina o le sami ula le matautia o le teimi a lato yei laro le maunga Sinai le manai mai le langi le vai ia ai le masalo nei tangata le vave ona ngalo le tua malona malosi fa solo lava le launga Paulo ia mai foi ma tu foi le temi ao tatu o tama fai manu malo le nei lau ele le manu malo le nei aina fa mai le na foi na mai le tu ia tatu fa mai fitu atunu ia malo losi atu ia tatu ai wo tu ina mai la tu ele tu le manu malo ia ai te tele ma malo losi ina ia fai mo la tau le nei lau ele na fola ina mo I la tau sa he ti le sa keri ke se sa amuri sa kanana sa peri se sa he vi atoa ma sa e puse ina le tusi e teo nome nei ai malo losi ia ai wale to ye nei taimi uma ona ave se ina ele tua tusa malona fina ngano ui ina masalo nei tangata ina le tali tonu I upo le tua ai o lo whātau nu ina pēr le fina ngano o le tua God continues to work in these stubborn complaining people that despite their complaints, despite their doubts, despite their fear of men, of their might, of how big and how powerful they were, their armies, and yet God continued to deliver them
provide for them, and His will continued to come to pass. We continues on in verse 20 of the chapter 13 in Acts as Paul continues to preach to them. Remember the other time when we came to the time of Judges, and this was probably the lowest time of Israel's history in terms of their relationship with the Lord, where they would rebel against the Lord, they would be disobedient against the Lord, and then the Lord would pass judgment on them by way of other nations taking over them and ruling over them. And then that would get to a point where they would cry out to the Lord and ask, Lord, help us, save us, deliver us from this bondage. And then God would hear their prayers and send a deliverer, send a judge, send a savior to save them, to set them free. And then they would enjoy peace and prosperity, a time of comfort. And then in their comfort, in their complacency, it just goes around in this continuous cycle of rebellion and disobedience to God. Whaasolo ale la unga Apollo i le whaupuna luas fulu whamanatuina le teimi na whaatuina le tua whaamasino. E teimi o tusi whaamasino ina wa. Se teimi foi na atili o na whaavaivai foi le o langa whaaleanganga neitangata Israel. Le fiu mele le usitai le leusitai o nei tangata, ia wa whamasino ina le tua, wa manu maloa isi atunu, whapolonga ina la tau, toi walau ina nei tangata, le tua e whisoswani mai, ia wa whasau ina la tau, ia wa fia foi se teimi file mu, se teimi manuia, ia ele umiao na iei a la tau file mu ma manuia, ia wa toi foi a mio ma awala na e oesi ai ma le tua le na tusi e whaimei wa taitasi ma whai mea e tusa I lona lava manatu o pule lava le tangata po le ale awala le ale o langa e ola ai la to e le o ola I le upo le tua e le o ola I le finangalo le tua e le o ola I tula fono ala e tua pei ona awa wina lato tua lato tama lato tama ma lato tama me na Lebana tatia, lebana wina le tua ia I lato. Ia ai o nei tangata whaalongo ngata. Nei tangata mui, ia o fiu mea ona sai ai po I le tua ia I lato. Then they continue on from the time of Judges where God continues to put up and persevere with their continued disobedience, continued rebellion against God and His Word. That they get to a stage where, after Judges, where they want to be like the other nations, and they want to be like, oh, that nation has a king. We want a king like them. We want to be ruled by a king. And God's saying, I'm your king. I will rule over you. I will deliver you from harm and from danger. And God and the people said, no, we want a king just like the other nations. And so God said, yeah, okay, here, this is your will be done. And gave him King Saul. And King Saul was a very fearful man. Although he might have started off good, he quickly went downhill from there and led the people astray. And even to the point following King Saul, God in His mercy provided another king following Saul, and the King David. The King David, who that verse says, I have found in David, the son of Jesse, a man after my heart. Unlike King Saul, David was a man after my own heart who will do my will. And so this is the King David that Paul continues to preach about. He starts with Exodus, continues on throughout the journey all the way up to this King David, who in verse 23 says that from this King David comes the offspring. Comes the offspring, comes the Messiah, comes the one who was promised from this lineage, from this line of King David. Amen. Le launga Apollo, ile teimi wa manao le atunu Israel se tupu pei o isi atunu vai atu Israel
o iei tupu o isi atunu, o mana o fia tusa la tau pia la tau se whaatuina se tupu moi mātou o whai atu le tua le o au o tau tupu, o au o le a vaai o tau, o au o le a pui pui ina malawe ina o tau e ui le ia wa le mana o ai nei tangata o mana le ai mātou te mana o ina ia pule se tangata I lunga iai mātou e leo le tua ai o se tangata ina ia vaai a ma pule iai mātou ia o yo e le tua ia whai la tau loto le ua foi nei le tupu le solo se tupu na matano le ia ai vape o na tupu ia ai le anga le leo le tua ia o saunia foi se si tupu le tupu nei o tabita tato te no le tala nei tupu e le o se tupu atoa le o se tupu atoa lona le le ia ei foi ana vai ia ai for mei le tuspa ia o maua tabita le atari o Yesu o le tangata e tusa ma lo nei loto na te whaia o mea umalava o te mana o iai ma le nei foi tupu e ui mai ai le nei tangata o Yesu le nei tangata na fola ina e le upu a le atua whaasolo ale la unga a Paulo I nei tangata I le tangata leo Ioane le papatiso le nei tangata o Ioane na saunia le ala saunia to loto le la sau le Mesia ia o to sala mo ia papatiso ina o to le vai le la afio mai le Mesia na launga ina foi le ona Frenchi le na tei na fai ai le atunua Israel le taulanga o le tamai ma moe le tausanga ma le tausanga mo le whaamanga loina o akasala o le nuu ia o le mea na whai le tausanga ma le tausanga na whai so o le nasa saulinga ia na o le fufi ai pei o upu a Ioane baptiso o saunia baptiso le nei tangata Yesu whamei whaauta I le tamai ma moe le tua o lea na te avesea e angasala a le lalangi e leo le pei o isi tamai ma moe na le fufi a le nei tamai ma moe le tua na te avesea e angasala a le lalangi John the Baptist was one who was telling everyone to prepare, get ready, the Messiah is coming. Hey, the Messiah is coming, repent and be baptized in the water as we prepare for the coming Messiah. I know Freddie talked last week about how the blood of these lambs that were sacrificed every year was a covering for their sin, just a cover for their sins. The next year they would sacrifice another lamb to cover their sins, just continually covering. But John's words as he began to prepare to baptize the Messiah, he said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the Lamb of God that isn't just going to cover, it's the Lamb of God that takes away the sins of the world. And this is the person that Paul is preaching to these Jews. O le tangata leo o launga ina e Paulo I nei tangata. O Yesu Kristo o ia o le tamai mamoe. O Yesu Kristo o ia le Mesia. O ia le Mesia na dato whaatali talia na fiu mea whaatali tali le Mesia ai wo te hivo wo umana sau wo maliu wo toi tu ma toi whai le langi vai vai upuna luskulu ono se luskulu maliva nei tangata nei taitai o sunakwa o au fariseo au satikeo au tusiupu au faitaunanga nei taitai o le olanga whaleanganga Israel o lato na tatau na lato I loa le Mesia le sapati ma le sapati lato faitauina le upo le tu upo perfetta le fengenga tuaia tu la fona mose o tatau na lato I loa au me falo no o Mesia to lato le Mesia o Mesia lato le nei Mesia na lato fatali molona fio mai se mea falo no se mea siliona ona whano noa tele kia tato mawhawhau wo
nei tangata o tuina ai lato o langa atua, le whaitauina, le suisuina, le awawina, le upu le tua. Ia, ai wo misia atua e lato, le misia. Whapena whai tātou, le whapea te sau le lotu, le aso sā, ma le aso sā. Ia, e ma whai whai o nei sau, le aso sā, ma le aso sā. Ai misia atua, le misia. Te longa e tali tonu i le upu e le tua. Lona upu, lona li whaolo Jesu Kristo, le tangata. Le olo whamaunia le upo le tua. O ia lava o le Mesia. Nona maliu, manona tanumia, manona toi tu. So I get on the roll sometimes and then I forget to go back and then translate. So bear with me, but so yeah. So this is the man that Paul is preaching to these Jewish, these Jews, these Gentile proselytes who are also there. That this Messiah that we've been waiting for, this Messiah that is preached every Sabbath, his law is preached every Saturday in the synagogue, and yet we've missed him. This is the Jesus, this is the Messiah that we've been waiting for. The verse 26 to 29 talks about how these leaders of Israel, these Pharisees, these Sadducees, these priests, these scribes, these were the so-called leaders of the leaders within Israel. They were supposed to be the experts in terms of God's word, and yet they missed the Messiah. They missed the Messiah. People can come to church, and still miss the Messiah. It doesn't matter, how many times you come to church. It doesn't matter. People say they've read the Bible so many times, and yet they still miss the Messiah. And likewise here, they totally miss the Messiah. And yet Paul is preaching to them that this is the Messiah. This is the Messiah. His name is Jesus. He was rejected, and even though he was rejected, it all fulfilled Scripture. Let's turn to Isaiah 53. Isaiah 53, se vai ver tu si famano. Isaiah na 53 ata feita fatasi famano fe upuna dua se o leono. Isaiah 53 ata feita fatasi fe upuna eono. Se o fe upuna Feupu e lua se o feupu na e ono. Isaiah 53, lona feupu e lua, se o feupu e ono, tato feitau fatasi whamamole ia. Na tupu ai o ia e pe se tātupu i ona lunga, e pe o whai i me nunga masi, e le au e lei pe la e lei o ia. Ata tō baba ai a te ia e ai se na mata o kia. Ia e tātou mana na o ai a te ia. Wa ino sia matula fua ina o ia e tamata. Wa e tamata kāno noa, ua māsa ni fo i mane tina. E pese ino au e se mata ia te ia. Wa ino sia o ia, ma ua tātou e mana tua lava o ia. E moni, mana tau ave o tātou tina, mana tau ave o tātou whanua noa. Awa tātou manatu o ia o taia, o pasia e atua, ma o pati maina. Awa manua o ia o no a tātou solitu la fonu, o mamomo o ia o no a tātou ma mio leanga. Leawa ina e while muai tātou sa iona mumalea, o na whaapala o foi o ma oro ai tātou. O i tātou uma o se tātou e pe o māmoe. Ua te tasi ma whāsanga i lona la bāla. Ua whao i a te ia e oka nea mi o leanga o tātou uma. Isaiah 53 verse 2 to verse 6. He grew up before him like a young plant and like a root out of dry ground. He had no form or splendor that we should look at him, no appearance that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of suffering who knew what sickness was. He was like one people turned away from. He was despised and we didn't value him. Yet he himself bore our sicknesses and he carried our pains.
But we in turn regarded him stricken, struck down by God and afflicted. But he was pierced because of our transgressions, crushed because of our iniquities. Punishment for our peace was on him, and we are healed by his wounds. We all went astray like sheep. We all have turned to our own way, and the Lord has punished him for the iniquity of us all. Le nei tangata o Yesu Christo ia lava le Mesia. O ia whai lea e ui ina se tangata ami o tomu. Na lato fasio tia o ia. Na lato tanumia o ia. Pei ona fola ina le upu o le tua. Pasosoro ale la unga a Paulo I lona toi tu ai ui le ia na patu wina e le tu tele foi tangata na lo moli mau I lona toi tu mana tui na temi a Paulo o lo ora pe tangata ia e mawhai ona moli mau wina I na lato wa aia na lato tala no ai fatasi male nei tangata Yesu o toi tu so o lo fa mana tuina o lo a wina le nei tangata o Paulo ia o fatu wina le tua le nei tangata ia ma o lo o moli mau wina le toi tu le nei tangata I isi foi tangata ia Pai upuna e tosu ma le valu ma le tosu ma le iwa se tato fai tau fatasi whamanua o le garuenga na su ma le tolu alona fai upu e tosu ma le valu ma tosu ma le iwa e iei nalo tusi tato fai tau fatasi whamanua le ia O le nei, se mai, le asoe, Io tau I loa, o wholofola lia te o tau le whaamanga luina o amasala, ona o le nei tangata. O tangata ua foi o e whātua tua, tawame o tonu ina I la tau ia te ia, mea umalawa, na le mawhai o na tawame o tonu ina ai o tau, tūla ono a mose. Psalm 13 verse 38 and 39 as Paul begins to wrap up his sermon. Therefore let it be known to you, brothers, that through this man forgiveness of sins is being proclaimed to you, and everyone who believes in him is justified from everything which you could not be justified from through the law of Moses. Leo whamaunia le tangata leo Paulo. O le nei tangata Yesu, o ia le Mesia, o whamaunia e upua le tua. I seia na le whai upuna na tātou whaitawina lo whamaunia o le tangata e moni o ia lava le Mesia. O lea la tangata e ui mai ai le whamangaloina o angasala. A whai te tali tonu ia te ia, e whaasaulo tuina e ia oe mai o angasala. Le nei saulo tonga. Le nei whaola o Yesu Christo, le whamangaloina angasala, e ui mai, le tali tanuina I le nei tangata o Yesu, o ia lava, o le Christo. Sa tātou whaia foi a o la unga ina e Paulo, ma whaunga ina le tala o tangata Israelu, le loto whamaualunga, le loto le whaalongo na tā, le leu si tai, ma le whaalongo le upu le tua, le māsalo salo le upu le tua, le matau I tangata, I lo le matau I le tua, nei mea uma o le angasala, nei mea uma le angasala lo iei nei tangata, o le angasala foi na, o lo iei ia te oe, ma ua, lea foi angasala, amata mai I le teimina a tamu mai e vai, o mai nei aso, o lo tumu ai I tangata uma lava, lea le upu le tua whamei o angasala tangata uma lava, ma ua le oo, Inga le tua, o angasala tātou uma lava, ma ua le oo le vi inga le tua, tātou malava e mana o mia se whaola. Se whaola o Yesu Christo. Le nei tangata o whamaunia le tusi pa ia. Le nei tangata o whamaunia le upu lana fionga o ia lava o Mesia. O ia, na o ia lava. Ma ua ai le whamangaruina o tātou angasala. Se taunanga silia, se whai taunanga silia, le tangata Yesu Christo. Hallelujah. Sorry, for the translation.
So verse 38-39 talks about how Paul says that this man who is confirmed as the Messiah from the scriptures, using scripture to confirm that this is indeed the Messiah. He is indeed the Messiah, and only by him can forgiveness be found. We talked about how he used the history of the Israelites, how throughout their time they were prideful, they were stubborn, they were rebellious, they were disobedient, they lacked faith, they feared man more than they feared God. And all that rebellion against God is all sin. And all that sin is the same sin that's in you and me. That's the same sin that's in every man from the time of Adam and Eve all the way to today. That sin nature is within all of us. But praise be to God that this man Jesus Christ, is where we find forgiveness of sin. That's the only thing that separates us. That though we have sinned, we've been clothed by the righteousness of Christ. Le ami o tonu a le tua. Le ala o mawhai o na tātou tū manumano I luma le tua. Le ala o mawhai o na whaatu muina tātou I le nanga pa ia. Ono le ngaluenga na whaia Yesu Christo. Lua sa tamu. Tanu mio ia o toi tū ia. Le ala o wha ofu ina tātou. Tangata wha o la ina, tangata whaatu o tua ia te. O wha ofu ina tātou I le ofu ami o tonu a le tua. Le ona tātou I loa. Le ona tātou malosi a wape ona tātou vaia. Ia tātou pito sili ona whaalongo mata. Pito sili ona angasala. Ai whaftai ono le alofa mane anga ne leo tua. O saumia se awala mo I tātou. O le ala, tātou vaia I le whai unga o le la unga a Paulo. Whai upuna whāskuru mane. Whāskuru se o whāskuru mane whā. O I whāskuru lua se o whāskuru mane whā. Tātou vai I le. Whai ufoi le tautaranga a Paulo. Whai mei whai upuna whāskuru lua se o whāskuru mane whā. Ia. O I rātou I whafo le se unako o tangata I utaia. Ona whātou nātu lea I tangata o nukeselia. Ono whaina mai ia upuia te rātou I te tāpati a tari. Watu ua le whapotu potonga. Ona muni lea ia Paulo mapānapa o tangata I tō tele uritaia mai o lotu ua mātau lea tua. Ua lata tātātu. Āpua pua iatu I late tua. Ina ia tua mau lea rofa tūnoa lea tua. Ua o le tāpati. Ona tali o mai lea o le lua whanongo lea whionga lea tua. Here's the end of Paul's sermon as he preached in the synagogue. Verse 42 to 44. As they were leaving, they begged that these matters be presented to them the following Sabbath. After the synagogue they had been dismissed, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who were speaking with them and persuading them to continue in the grace of God. The following Sabbath, almost the whole town assembled to hear the message of the Lord. And that's the reaction, that's the result of genuine believers who hear the word of God, who are set free from their sins, who know that indeed this man is indeed the Messiah. These people who know the truth, they didn't just sit around and, I'm saved. Yeah. For me, they said the next Sabbath, almost the whole town, they assembled. And that would have been them going out and sharing with their neighbor, preaching to them the good news that they had heard. And that's the result for us too, that our salvation in Jesus Christ isn't something that we just keep to on a Sunday. It's something that we continue to share to our neighbor, to our friends, opportunities in our workplace, the good news of Jesus Christ. Le nei ao tātou vai le whai unga o le nei la unga a Paulo le mea na umafua I whamei I le aso sa pati so atu whamei toi titi ao mei a toa le nuku toi titi ao mei a toa le nuku le nei mea o tupu ele nao le talia ina le upu ia o whale fia o
o mo le whao le tanga a nei tangata ia atu o matalai le tala le lei la tu tua oi i e masani le nei tala le lei na atu whaalongo i le sunako i naso sa o le aso sa o mai uma tangata toi titi o mai uma le luku wa pape na foi le wha marosianga po tatou e au kirisiano ia le nao le fia ma le whaftai le tua o whaola ina tatou au tatou tiu te tatou ngaluenga ia ma o ma tālai le nei tāna le lei o tālai o uso o ainga o e masani le nei tāna le lei a wai tāua e tāua le nei tāna le lei e na o lua lava i unga o le nei o langa pea tātou pea mawale nei o langa na o lunga o i lalo tāua le tāla ino le nei tāna le lei ia whamamawhaina i tātou loto, a nganga o lato, wa lei whaolaina. Ina leo tātou ngaruenga, le manu malo nganga. A o tātou ngaruenga, o le tāla ina o le tāla le lei. A o le tu, o ia whaolaina, tangata. Pei ona tātou wa aia i nei tangata Israel wa. Le whaasawa ina, le whaolaina o le atua i leta, i tangata. E ui ina whatau waa ma lea ma, ia ai o whaunga ina o saunia le tu, sea wa e whaula ina ai ona tangata. Amen. Tau, tamā matu whawhoi pēr le vi inga i atu oi whaktai tamā, a matu whaitawina lo upu, pei ona tusia lo upu lo whai masulu i matu vai, mana manana i matu wala. Aftai tamā, o le awa wina mea lo whionga pa ia iai mātou o malau. Aftai foi o atili ai o na mātou malama i le whiau tā ua le, ngā ruenga le tuta tā ua na whaia Jesu Christo i nua le sā tauro. Moi mātou, moi tangata anga sala, ei o mātou whaktai tamā. O whaalatanga o mātou maua e wala le nei tangata i Jesu Christo. I aua nei ngata i nā ai a tupu i mātou loto le nau i le fia ai ma fia iu i le amiatu. A mese ko le tala ina le nei tala le lei. Ina ia whaalongo tangata i le nei tala le lei ma riu ese mai tuina nau ma mea le nei o langa. Ia ai whasanga ai lato mata le ali whaola o Jesu Christo. Whamanuia i mātou malawa. Whaunga ina pēr mātou e tusa ma lofina ngā. Whafoi le viina e toi whamanuia foi i mātou usumatu whawhine a Kristo. I nei foi Peachwood, nei pēro whamanianga. Auna ia a mesa foi le kālesia. Tuku ai pēr le lato o langa whale ngana i a tiri ei. O na lato au auna ma alofa i ati oi, ma na lato loto atoa, ma alosi atoa, ma lato atoa. Mono pele vi inga e ati oi nei masu malama se le whava lau. Ono le swafa manu malo, Jesu Christo lava leo, ma tu ole ma palo atu. Amen. Amen. Sua, you ready?